mnyama. Sikhulekele izidedi njengoba bazocosha labantu bokuhamba ukuthi kungachitheki igazi kungaphumi imphefumulo yabantu. Sikhulekele no June 16 ngoba siyazi ukuthi June 16 abantwana bethu bayithatha ngenye indlela bathatha ukuthi isikhathi ukuthi bajabulise bophuza amantwana sikhumbula nabafowethu laba abana balwela eSouth Africa ngoJune 16 besigijima nathi sisafunde ekhayiseni ukuthi bangena amabhunu hayi bazalwane iJune 16 ayithindanga lokudlala isikhathi ukuthi sihlale sizile sithobe sikhumbule emuva la sibuya siyabonga bazalwane manje sizoya esikhathini esibaluleke kakhulu esikhathini sokufunda kwezwi. Ngiyathemba ukuthi uNkulunkulu avule izindlebe zethu ukuthi sizwe izwi malikhulume phakathi kwezinhliziyo zethu likhulume ezimpilweni zethu ngoba izwi lile elisenza ukuthi siphile namuhla izwi lile lenza ukuthi amakhaya wethu ame namuhla. Bazalwane siyabonga kakhulu ngiyabonga nami ukuthi ngibe udriver walesitimela ara lesitimela sami sagijima neyasimi isikhathi sezwe ukuthi sizozwa izwi siphathele ududuzile uyozosiphilizwe namuhla singamkhululeka singamsukumise nje nge-worshiping song emnandi bazalwane. Maye ziwe
Thank you, Master, in Jesus' name. Amen.